Thiko 40 ciekwerwo aya a wici wa transformer ya thitima ikinyire kiroko gia thaa 10 riria mahithukirwo marikitie gukura transformer ino ya thitima itura-ini ria Korowe, Nyando, kaunti-ini ya Kisumu. Ekwerwo aya moima ana eri mahota gwithara, nao aya kaguru gatinahota kumateithia. Transformer ino ni ya mubango wa thirikari wa gutambia thitima matura-ini, na ikari moigite ni marakoretwo matari na thitima kwa ihinda. Ekwerwo aya matanahithukirwo. Sasa hii last mile tulipata juzi around 50 people. Saa hii ndio wanatumia hii transformer. Sasa sijui tutafanya namna gani, kwa maana sasa tutakuwa gesa, because this area has been a problem, kwa maana kuna taa, kuna nini. Sasa tulishukuru government kwa kupatia hii stima, lakini hawa vijana naonekana wanaribu project ya serikali. Ihinda-ini ria mweri umwe transformer 11 ni ciyitwo mwena uyu, undu uria ucungireirie kambuni ya utambia wa thitima KPLC guthii hathara ya shilingi milioni 5. For the last 1 month tumepoteza around 11 transformers, na approximate cost ya transformer is 500,000. So you can see the cost implication to Kenya Power, leave alone the cost of revenue, because customers are not using power now. Ekwerwo aya maikirio ngari-ini ya kambuni ya utambia wa thitima firigisheni iria ithaganirio gatagati ka maofitha aya na maofitha a borithi, na riu ekwerwo aya matanyitwo gukinywo igoti-ini na kuhingurirwo thitango ya wici uyu. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Wanjiku wa Kimani.